Koja hrana poboljšava šansu za dobit raka? Možemo isto razmišljati sveobuhvatno i gledati koji je to stil života koji povećava šansu da će neko dobiti karcinom. Opet ne smijemo zaboraviti na genetiku koja je snažan prediktor. Neko može živjeti super zdravo po pitanju i tjelesne aktivnosti i prehrane i raspoloženja i društvenih odnosa i sna i oporavka, pa na kraju je to pehist i dobije karcinom u 50. godini. Događa se i to. Ali ono što znamo da snažno utječe na šansu, hoćemo li mi dobiti rak ili ne, je definitivno naš stil života. A ako se dotaknemo prehrane, šta bi to značilo? Istovremeno bi značilo hraniti se nutritivno vrijednom hranom, ali i izbjegavati hranu koja je potencijalno kancerogena, odnosno hranu koja može biti izvor kancerogenih sastojaka. Primjerice, znamo za policikličke aromatske ugljikovodike, spojeve koji nastaju prilikom prženja, roštiljanja, odnosno obrađivanja hrane na jako visokim temperaturama, pa čak i tijekom dimljenja hrane, čini mi se. A znamo da su kancerogeni. Dokazano su kancerogeni. Prijevodu, ako se frekventno, odnosno učestalo, često konzumira hrana koja je izvor istih, to značajno povećava šanse da će se dobiti rak u nekom, prije nego što bi genetski to trebalo biološki dobiti.